namhlanje bazalwana, last week kade sikhuluma ngani kwenze last week? Salemara sathola manza khona Salemara sathola but sasiyake kwenze thina sasiyake thina labe siyakhona uNkulunkulu sinqobela amafilisi kangithi wawafaka olwandle ngithi afa aphela sibona sambona uNkulunkulu ehambe nathi izolo ugogo wethu uMiriam wayeseqala ingoma yokubonga ukuthi hashi nenkweli uphonseke phi lapho ke sithe sisagabela leyo ngoma sisaya eElini wavela uNkulunkulu wasifaka kephi konje no wasifaka ehlane wasifaka kahle kodwa ehlane senze njani sidumise so sangalizwi ihlane for 3 days ngenxa ukuthi besibhizi nedumiso kwaphela 3 days somile kanti mase eElini kufuneka sifike kwiveli ivele enomfula ogama lomfula limara angithi kwasho ukuthi senze njani somile masifika kulamanzi lakulo 3 days athi siwaphuza amanzi anjani asibabekisanga akwazi niyamthola bazalwane until sakhuluma nobani konje noMoses uMoses wayesekhuluma noNkulunkulu amanzi ashintsha abanjani ngoba yashintshwa amanzi mawukholwa ilothu loNkulunkulu ayakwazi uNkulunkulu uyakwazi washintsha amanzi ababayo kodwa ucuphe ukuthi ubani umlalelayo. Do you remember that? Bible kasadlule mara sathola amanzi akhona ebaba kodwa uNkulunkulu wangenelela but then ngithandayo emara bekuyila besiyakhona konje siyakephi la besiyakhona besiye eElini kodwa iElini malikhi mara ngamanye bazukubabelwa kwethu kwakuyingxenye yohambo lala isiyakhona akuthine sibabise amanzi kodwa la isihamba khona kunamanzi anjani awanandaba ukuthi some kangakanani awazoshintshwa ukuthi thina somile nikhona bazalwane namhlanje ke kade ngikhuluma noBakhaniya lapha ngithe sofunda abantu kodwa uBakhaniya namhlanje Luke chapter 10 verse 30 Ngizokhuluma namhlanje ngomSamaria yini ke sihamba nayo bazalwane yini nanto sikhulumani bafethu kanti njani bese ngikhuluma noma ngikhuluma isiNgisi ngizokhuluma ngani namhlanje kanti umSamaria olungileyo ukhuluma nawo sathula ngazi wenza ngazi lipstick yakhe right of iphethe box wathi umSamaria olungileyo namhlanje ngizo-introduce umSamaria olungileyo ngilalela bazalwane sohamba nayo namhlanje mnandi le ndaba but indaba iyo yonke inhloso yalo mlayezo uNkulunkulu kade empressa ngawo kusukela Friday usukela khona laphana eElini but ngizo-introduce umSamaria onjani olungileyo oza ke Bakhaniya mfowethu uLuke chapter